Office Executive Engineer PWD Roads Jawai Central Division Jawai mentagas ngi sajan khat pratarik u yayong 8,000 penriu kalapin long ye ke jingalang ban plipat ba ya ki henriu tli ki Mawnongrim ki bakin thop sau tli ki balap dep pentre bat artli ki ban sapentration ki balakot baro asaka shispa nyo poklur tingka Hagan digasngi lawan ban plie ye ki Mawnongrim da usembut menteri rangba ke sarkar jala ba prestun tensong haringkat usembut menteri rangba masnyaw bhalang dhar o menteri ka kwat ke khya bat ka kamya le ka sports ma wailat mi ki shilla ki MLA ma coming one ni amban ma nujor ki sungo ka kong santa mary shilla ba daman bat lamare o Gabriel Walang MLA Nongston o Olan Singson MLA Mawnongrim o Vijay Kumar DIS Commissioner and Secretary Sports and Youth Affairs ki MDC ki officer sarkar bat ki wedi la pyndep bakite ki project beper ki bala plie Mawnongrim ki bahap habok katanat PWD PHE Tourism Sports bat ki wedi Southly ki Mawnongrim ki baladep pentre ki long ki artli ki jaka parking naga benta ka national game 8,000 pinyo ki badan hajan ka multi sports complex Wahiajer ka bakat prapho khandai pon arpho laktingka lingba ka district mineral fund Wahiajer water supply scheme balamang pisa hapo ka Jal Jivan mission jang katanat public health engineering department Kajingshna ya usrak paden mukhim sopho mukabeng bat kedo kule obejrong arphaway pon arspa san pisan kilometer hapo ka state road fund 8,000 san hado 8,000 penriu ha ka jingmang pisa ka bashispa klur tingka Bat ki kampen roy hapo ka Wahiajer bala bay pisada ka sarkar jala kabakat arkulur tingka lingba ka tanat Directorate of Tourism jang ka sarkar jala. Katba ya ki artli ki Mawnongrim ki ban sapentration ki longling ba ka State Sports Council Meghalaya na ka benta ban penshna ya ki lat penthaba ha por minmit lightning system of 1400 lux Hamadan Multi Sports Complex Wahiajer West Chante Hills District ha ka jingkat ka ba pra pon khandai pusaw klur tingka Bad ka jingshna penthamaya ki sirok barim hapo ka wan nartiang constituency ki baladan Haduh hinyopo Haduh prapo kilometer kinthop hapo ka Jawai constituency Haduh sanpo kilometer ya ka ba an pentre hapo ka Central Roads Infrastructure Fund CRIF 8,000 arkusan Haduh 8,000 penriu hapo ka jingpet jang ka PWD Jawai Central Division bad ka Jawai South Division ka balakot arpo pon khandai po arklur tingka Slam Show banbu Mawnongrim Saka Youth Hostel hajan ka multi sports complex Wahiajer bat saka way on wanra ya ka project ka bahe na ka benta ka umulong CHC ka bakat san pau klur tam na ka benta ka kot ka khya la pyndep umas nyaw bhalang dhar Bisa. Boleh kamu marah? Bisa. Saya. Bisa. Clap your hands, please. Next is Wahiajer Water Supply Scheme under JJM, 35.937 crore. Next, development work at Wahiajer, construction of Children's Park, 2 crore. Next, construction of National Games parking 2 numbers, 89.20 lakhs. Next, we will lay foundation stone for projects, construction of and improvement of roads under CRIF, 20.92 crore. Next, lighting system, 8.94 crore. Thank you.
Ni to Wahiajer ni parking, ko ke national parking, national green parking. Kawin Wahiajer kita sering sepak ko emida chop siapi. Kawin Wahiajer ni ga surat ko umulong nartik klur bagani ke 4 lane. Kawi wan ni inaugurate ile dadet why sus bottom minister duty ni yang ni water supply scheme yang wa ale nadok step the pog chat yo kama kwai kita to why sotuli tabo bomo no remani artli wan kawi to kamu sport minister ni berta ni galai ambari tino kendong galai no sub bahutit kai mas like ni ba perkati ngau sport minister the you the ya kapor wadi singap sutom du play por pai football tekatu minister we pon runya na punde dia yo le ball di mate like yo mangkam di sini like kita high mas like project ko mangau pra klur tam the second win the project ko bu Mawnongrim ni to why artli bu Mawnongrim ni kini to arpa klur tam nei benta resurface ya kini surok wari makonusi yo ngam nia pau pra pau kilometer em la katu kali ko kle na gajwai konusi lambakla kama so pau san pau kilometer kita to nduk begini ha amen to lang mo gredep kre mo graw kre mangi cispa ni apa kur more or less waro sekawin muslim da bu Mawnongrim ni sakayut hostel ini kama minister tu muslim da bu sekawin promote no ga ketiga umulong CAC yo ra project ko he baita kenang wa dari yo katni project le dari komiti yo ngam yo kecakenang ngas ngau makna you right integrated project umulong CAC kamu sampah kurtam ketel dabu Mawnongrim ni kublai cia daru ini